Hello. Muntin gam tinam sopi ulenaw na bon chawin pokay sumin chibay kon bol ni hi. Tuna iga se dung iga head dung poi mo ka sa ma chu hi. Lisit chung I khosa naw hi. Ta san chate hin kho tam zo hai hopeless ai man hi aphalo hi. Ipjine mitile ta san chate chu bible in doi lo mei doi tijat na lagaw ko hun pe lo he thil bol theina rombung gen hoi tin se ni thil bol theina na to theina kun pe he atin tale paka yesun kum shot na ding na komwa jing ding ka hetin Matthew 28:19 a se ne he ji ya chu nang de ke chu thom ho na dim lo ita sa thiwa ta sa thiwa lagawa wang midut kit ni lai ji ya chu lungnew na di pon a hin la apoi mo pen ju lesit chunga kum som si som gi idam sungwa he icha iji icha ten pakai na hun to the nom ta lagaw lang ta salang makho hun som theina dingwa lampi na simpi ding ti chu I poi moi purpose ding hi chuti le pakai chi thangwa the di wi ti ka se no min ta le lungnew na dum lo hi I lungnew wa nga phachom ding lo I lung halang phachom ding lo pathina bible a chu kinga jinga hin khoi mai son ding hi ti ga se no min ta le heading khat chu Middle East war hi hungchen ting South Africa lang China lang India lang hungal kai di chika chu nang le ke yong le sit chunga chu dam din chi chu apai mo pen ta chi ba mi til chigal proxy war chu Armageddon hung kai do the chia chu ta san cha te chu pil ke wa bible ha pya sima tauna ne jinga ilona I service office I to ding cheng ki to gal ka ban gal kap ding low ball ding hit la sa koma pathin wa choi koma masang hi jot jing lo le accident the ngen cha hi ta jin li sit chung ti jat ya ji in sung kim nam I chate inu le pa te ai lagawa ta sa god munai ding hi ngai ngam lo hin chi idam pen wa hi god mun per na the lagawa van gam lu na the pakai su ita san na chu hu hing na ding hi chapoi mo pen koi le pieng tha lo chun van gam lu lo ding hetin john bung thum chang thum an sen pakai su chu het cha ke wa mai son ni ke mun hi ki pa e